Acara ini disponsori oleh Pemirsa penincapan harga BBM ngawinang harga pebuat pokok ring Nusa Penida ngemalang. Harganya ni yening sayang sareng kelungkung daratan ageng pisan. Nampenin kahanan inucap pemerintah daerah merasa osah. Napi malih punika memargi ring tengahin kau nyani pariwisata Nusa Penida. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kelungkung Iwayan Ardia Semausang, pemerintah daerah sampun nyakayang kali pemargi ring sajeroning nes panincapan harga pabuat pokok. Inggih punika melarapan panglimbakan pabuat pokok ngangge kapal roro nuju Nusa Gede sahe taler ngawigunayang bantuan tak terduga BTT ring panglimbakan pabuat pokok saking Kusambe nuju Lembongan. Pemerintah daerah rahu mangkin kantun ngerinci kang indik skema panglimbakan pabuat pokok ke Nusa Penida antuk nyarengang PT Mitra Gemasanti Bumdesma saking Desa Batu Nunggul miwah Koperasi Walet Sari ring Widangan Lembongan Jungut Batu. Tetujuannya wantah nagtegang malih harga pabuat pokok ring Pulau Inucap. Pamekas ring Nusa Gede, wantuan kalimbaka ngangge kapal roro saking Padang Bayi oleh PT Gemasanti, tur katrima oleh Bumdesma ring Batu Nunggul. Selanturnya nih pabuat pokok inucap pacang kesalurang majang Kramo Nusa Penida. Selanturnya nih indik pabuat pokok kelembongan Jungut Batu, pacang kalimbaka lintangin widangan Kusambe nuju genah inucap ngangge pasput. Lianan punika prebeu panglimbakan pabuat pokok pacang poli subsidi saking pemerintah daerah melarapan skema anggaran BTT. Pemargi inucap pacang raja kemargiang kantos arge iri ke deg-deg. Kaptiang harga pabuat pokok ring kelungkung daratan miwa Nusa Penida side pateh duaning ring rawe mangkin kantun mesai kantos 15 tali rupiah. Bagi arte Bali Pos Kuningayang.